Ihuriro yo kushwijuma entwaza ya program ya Parish Development Model zobe ryanyemo ebazyo RDC kikanshemeza agitwiro miruka ya Ngoma hamwe na Kahoho kandi we umuhwezi weye Wilberforce ahimbisibwe ongom abirariyo muruka ya Kafunzo hamwe na Bikogozo. Mukuramburoku RDC kikanshemeza naho agambira hakesharingo kabashomesa akari kugenda meisho akashanyarize byo kushoma omwihanga agizire ngu ayinamatsiko ngu enshonga z'abashomesa nijija kugonjorwa juba ahabo kuba mukuru w'ihanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yahereze kutaha omunshongezi nkanagira nti nzo so ngwe nabashomesa ubumwe babitame myeshungu urashanga bitaruga muko kubishemeye kwa birajya bita muko kubishemeye kubera biraga ekintu cyona no kugumisiriza ekintu cyona no kugumisiriza namanyacho kibuzo mwamurenda kukimbuza so mureji wiki tutegerize mureji wiki turebe then mu next week ekinde cyo kongeraho cyaza kujya kita cyaza kongera konkati hariho kintu cyona ekira basa kutanga amashomero gitu okukora. Aha program ya Parish Development Model case ainebyona ukurwo mu office y'ibyo bushubuzi wa district ya Rukungiri ashabira abantu abashira kutandika kushashura sente ahansi y'enkora ya Parish Development Model kutandika kushashura obwire bwagumana ubuhika kubongera kubashomesa okumara ashashuri kureka buryo bamwe naje kushashura ezi yakoze iki ziyatwire pasenti yo kongeramo imukaga buri mwaka turahamwe watwire miliyoni n'emitwaro mukaga buri mwaka nkamagoba kugongera nkahe ahari miliyoni etari buri kwezi we Wilberforce Kansime owe gomboro ya Nyakishenyi nashaba abarkwenda sente za PDM kugumana bakwatanisa n'abahereza babo hagira ebyabashobera tango umuntu esumu etaru mu mazinage ubwo kandi to mu disqualifying narukamu eco mwacura ateze no guidelines esituza kugenderaho ninyenda ngumba manyiseho kandi mbagambire abatungire sente za PDM umuntu ko kubanza umwaka ko sente 2022 2023 ngo bwire bugwireyo no kutandika kushashura Every Norishaba wo mu ruko gwa Ngoma we nasimo murumo ogwa RDC kikanshemeza akozere okurwanisa obushuma muri Parish Development Model ndi uri kugeza bakintu cyangwa mbwendo mu muringo go mutano nyonda kusima eji potore yo kwisora arabyara byamwaraza ugiye kiyakwataho ubundi tumarire ho sayiko ya PDM nko ku Museveni yaje turaganisize ya miliyoni 5 hati twatwaye kari miliyoni turi kuzagaba miliyoni ya 4 up to 400 tugabireho bishatu turi kuzagabaya iyo kwisa 400 ubundi toisa 5 turatambuziraje kurungi makuraga gasha kwa Smart Robert Mugabe kurugaho mu Rukungiri.